Под мотото Еден глас во салата Борис Трајковски во Скопје се одржа промотивната конвенција на коалицијата Влен за локалните избори. Кандидатот за градоначалник на Чаир, Изет Меджити, се пофали со работите што ги завршиле како коалиција. Тој исто така рече дека очекува победа и во Чаир. Kemi sjell ligjin për përfaqësim adekuat, kemi sjell ligjin për medresen Isabeu, kemi sjell ligjin për mbylljen e kazinove, kemi punësuar me mira shqiptar, kemi fuqizuar si asnjëherë më parë shtyllën e marrëveshjes së Ohrit, decentralizimin, prandaj po punohet cep më cep të vendbanimeve shqiptare. Билјел Касами, кандидат за градоначалник на општина Тетово, рече дека во вториот мандат ќе има капитални инвестиции во оваа општина. Mandati I dytë është mandat në të cilin e çojmë Tetovën drejt standardeve të përhershme në vend të zgjedhjeve të përkohshme. Na pret punë e madhe dhe investime kapitale, me programe konkrete dhe të detajuara, me vizion të qartë për një qytet modern, digital. Зекирија Ибраими рече дека вработиле 2300 албанци и 700 се унапредени, нагласувајќи дека тоа е праведна и соодветна застапеност. Jam shumë krenar që I ndam 80 milion euro për zhvillim të komunave shqiptare, që bëm qindra projekte në komunat shqiptare, e që tash e tutje do I ndajmë edhe 240 milion euro tjera për zhvillimin e komunave shqiptare. Говори одржа и вице-премиерот Арбен Фетај, шефот на изборниот штаб Аднан Азизи, кандидатот за градоначалник на Струга Менде Кира, кандидатот за градоначалник на Кичево Фатмир Лимани, Беким Фазли од движењето Арберија, како и Хисен Дурмиши од движењето Самоопределување во Косово, кој беше гостин на конвенцијата.